Jatono sari kaham kisa live ma faika tam male sugnuka sini social media o Facebook o kabang kok jongo je tini ti prasarok ni kabang ma kebeng phaimani kok no sing social media Facebook WhatsApp o nukha especially ano sini tak khoroksa engineer Paul Debborma bo personal assistant hai kaba stenographer TPSC ni bisingti jetlangna naimani aro 2018 salo 68 hai kaba 68 ta post ST ni bagai tongmani tini 2020 o phayei tamni bagai abo 59 hai ka 59 ta ngi thangka abo bini singmung te baki seat no kai tamo biang sekmaka hai ka sawi dikhika omo hairo kai sing samani nukha ingke je sanopano je kono manino ang puilan simin sawo te tawo sanai jot je sanopano sing kaham kai cheri ma nainai haino kok sakai nya jodi nangkang kai singmo singbi ekeba sing RTI ro khaipan makari nai do jai hok chini takuk Paul Debborma no bele hambai neng omo hairo rutugui chini social media ni o omo haikai saman bagai sing sika te neng saiman namu sugmano haino neng saiman namu sugma haino tirprani kabangma borok rok bo saiman namu sungkhana engkai tini ang omono sanai je o jaga tamni bagai tini 59 ta hai ka 59 ta seat ngi thangka abono ang ta serai kai norno sawi khnari wana 2018 salni je advertisement mani TPSC ni ajaga a copy nin thani tongka kai takuk Paul Debborma nang abono kisa nai di ajaga total 177 post ni bagai o jaga ajaga post advertisement mani 177 muitu khana 177 ta post ni bagai advertisement ngo ajaga 68 ta ST khatijak ti prasani bagai khatijak nge tini 2020 ni o sukangni je nang post khlaimani tangi 59 ta koita seat ni bagai 59 ta amu nang kisa nai di anthani joto copy tongo ajaga matro 100 ta seat ni bagi se advertisement khlaijago ga o 100 ta o 59 ta ST ni egabati prasan bagi khatijak ete baki 59 te baki 79 ta tongko karon total post stenographer saratir pura total post tongo 396 ni bising khali tongo 179 মানে 179 টা সিট খালি দङ आरो नि बिसिं 100 टा तिनि 2020 एडभार्टाइजमेन्ट खालाइजाका कारण 2018 जे एडभार्टाइजमेन्ट खालाइमानि आफ्रो मात्र खरकसा ति प्रासासे क्वालिफाइड दङ नगे तेकिसा नाइसिंगि तिनि तेकिसा कम खाइ रिउइ तिनि ति प्रासार पोस्ट न तेकिसा फिलअप दे खालाइमानो आ नाहारबुं नाहारै गभर्नमेन्ट 100 टा आपातत रिक्रुटमेंट खालायनायनि बागै एडभार्टाइजमेन्ट खालायजाका तिनि 100 टा नि बिसिं से 59 टा अंगो 177 पोस्ट नि बागैया इनके आबनो ताबुक 179 टा जेहेतु पोस्ट खाली दंख इनके तिनि 100 टा नि बागै एडभार्टाइजमेन्ट खालायजाका 100 टा नि बिसिं चिनि ति प्रासानि खातिजाका 59 इनके ताबुक नरक सुंगिनि मानो हायकेबा आनो सुंगिनि मानो जे बाकी 79 ति प्रासार नि बागै बसे खातिजाक तंख बाकी ति प्रासानि बागै खातिजाक तंख 25 माने 25 ता तंख 79 ता पोस्ट खाली दं माने बिसिं ति प्रासान बागै तंख ते 25 ता ST नि बागै SC नि बागै तंख ते 13 ता ते UR है के अनरिजर्व नि बागै तंख ते 41 है के 41 ता इनके टोटल 79 ता अंगो इनके कुनु वाना जंगनायनि कक्रै आजागासिनि ति प्रासानि सीट अब जेहेतु अपोस्ट दंखा पोस्ट बेस्ड वैकेंसी
post based vacancy reservation o reservation ke kun dino di reserve khlainani haikaba kubuni to fano riwi rinani amte hairok sung tongui tongsak o amte hai samurok sung khlainani riglak haifano nung je tini Mr. Paul nung je sai nung je samani kogrok bo nangkok manino biang thangka abo nung sungma hai kubuni lukurok bo khabisingo sungui tongfano nung hai social media phai sarak yapan ungui mano gai nono amo hambai se mario je nung je omo haike kok ti saman bagi ang tini sak asa hamsu gya khopano kicha durbol phano ang TPSC office theke tengei GAPNT secretariat principal secretary bai kok sawi tini nono o je report rok sara Tripura ni Tiprasar ro riwi tongo engkai ta kono wanani kokri sing busikangni salobo chini Tiprasani manthai soktai ni bagai sing kok sanai sing tongui tongsak kothang tongui tongsak angno khoroksa luko adongni khoroksa সদস্য হিসাবে নরক জঙ্গলি রহরজাক जों কোনো দিনও চিনি মানথাই সকতাই চিনি টিপ্রাসারকনি অধিকার কোনো দিনও খসর রিনানি বাগৈ जों নাইগলাক gai নরক অমো হাইকেন जोंनो सुबाय चुंगदी ससियेल मिडिया फानुंथुं डाइरेक्ट कल खालाय फानुंथुं जे चिनि हामिया साया हाइके चिनि टिप्रासान बागै हामिया ना थाङै दङ हंकाय ननो बेलाय नरक जोंनो साहरदि जों सब समयनो रेडि दङ चिनि टिप्रासारकनि मानथाय सकताय ककनो सानानि बागै तै कक अमनो जे थिनांग रगो जाते जोंनि कुनु रिजार्वेशन हाइके चिनि बागै जे खातिजाक टिप्रासान बागै खातिजाक आबो कुनु दिने नस्तया कारण अलरेडि चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दङ बनि बिसिंतिनो अब नायकल जागै दङ ओंखाय अमहाय खाबिसिंगो गोबां कक जतनिनो सबजाक दंनायनो ओंखाय जों ससियेल मिडियायावथ' नुखा नार्स रगो एजुकेशन डिपार्टमेंट रगो जे चिनि बरकनि रिजार्वेशन सीट रगनो काहामखाय नायकल जागे हिंसामानि अब जों काहामखाय नायकल याखैनो तिनि ख्लाय दङ नरता वानादि जों चिनि हा दफानि बागै जों सामुंख्लाय दङ दै थिनांगौबो तेबे सामुंख्लाय थानाय जों तङै तंसाक जरतै चिनि टिप्रासानि जे मानथाय सकतानि ककनो एकेबा मानथाय सकताय तंमारनो जों कोनो दिनो बुइनो रिनानि अमते हैरकिनि वानसुं मुंकुरै तेबो तबो तंगलाक ओंखाय नरक सारा त्रिपुरानि जत टिप्रासारक जे तिनि आनि लाइफ नाय तंनाय जतननो ते लाइफ नायाखो बरकनोबो आनि अमनो कायसे कयमुं तंनाय तिनि कोरोना भाइरास कामि कामिओ हाबै पेन्डेमिक नि जराव कामिओ जतनो लुमलाय दङ फियाबा हस्पिटाल तलां या अंलाय तंलायो बिथिरो काहामके मासे अंलाय तंमान बागै नांखांखाय गाना नि डक्टर रक बायफानो कनसाल्ट खालायाखै नरक बिथिरक सादि काहाम करं तंदि कैसे चिनि टिप्रासा गोथां तखा कैसे जों हा दफानि बागै जों सामुं खालायमाननाय ओंखाय आमसुं नोंसिथुं तिनि जे लाइभ फाइ दंनाय आनि आनो ताबुक डाइरेक्ट नाय दंनाय जतनो आनि खाकसांमा ते हामबायाफोर थिनांगो अमहाय चिनि मिस्टर पल जे सामानि हाय आमते हे कुनु ककरक तंखा हंखाय जोंनो ककदुक गोरोंदि आनि ककदुक नाम्बार नरक सायमानना ओंखाय तिनि आनि ताबुक सरि रावबो आसे हामथायखनि बागै आं काहामखाय दफानो जरा रिसुकमाय अंगुइ तंख हायफानो जों जे मानसाक नंनि बागै सामुंख्लाय थांनाय जों चिनि जे त्रिपुराहानि टिप्रासारकनि जे अवस्था तामो तंमानि तिनि ता बो अवस्था सफैया आबो नरक जतनो सावै मानो ओंखाय आबो जों सचेतन तंनानि बान्ता जों मकल खुन्जु काहामखाय स्राय स्राय खुलकनानि बान्ता ताम माले चिनि दफारक बुइनि दफारक बाय गोबांमा थकायजामानि बागै जों गिरि लायो तेबोदे थककजाना दंफैनाय आं कग्रिओ नरकनो जे मानसाक आं चाइतगै दङ नरक चिनि लगै दंदि ओंखायनो जों नंनि जे क्वेश्चन नंनि सुमुरकनो जों पुरन खायमानानै हिनि वानसुगो तिनि अ भेकेन्सिनि पोस्टनि कक नरकनो आं तिनि सायखनायखा ओंखाय नरकबो नंनि फ्रेन्ड्स रकनो नि नेइबार रकनो निनि दल रकनो पाल रकनो जतन सायखनायदि जे थानाय 2018 जे एडभार्टाइजमेन्ट मानि आमो 177 हायके 177 पोस्टनि बागै एडभार्टाइज दङ आरो 68 टा एसटी खातिजाक तिनि 2020 सालो जे एडभार्टाइजमेन्ट मानि अब मात्र 100 टा पोस्टनि बागै से एडभार्टाइजमेन्ट खालायो 100 टा पोस्टनो तिनि 59 हायके 59 टा एसटी खातिजाक
কোনো আনানান করি তে 25টা সিট অলরেডি 79 যে তংমানি 25টা সিট চিনি তংখ কারণ 179টা খালি তংমানি 179 tan bising 100 tani sungko te 79 tao sini 25 ta tongko te SC tongko 13 te UR tongko 41 hambai jotono no pipeline hambai ya foro jotono khulumbai ka